Shalom. For me and for my wife is really privileged to be again in Latvia in amazing event, Jerusalem Prayer Breakfast. Šalom no manis un manas sievas. Mēs esam priecīgi būt šeit, šajā Jeruzalemes lūkšana brokastīs. And as I understand, Lithuania is the last Baltic country where not happened Jerusalem Prayer Breakfast yet. Un cik es esmu sapratis, Lietuva ir pēdējā no Baltikas valstīm, kur vēl nav notikušas Jeruzalemes brokastis. So I saw that was in Tallinn, now is in Riga, and we pray for Vilnius, that Lord will open the doors for Jerusalem Prayer Breakfast in Vilnius. Jā, es zinu, ka bija Igaunijā, tagad ir šeit Rīgā, un es lūdzu Dievu, lai Dievs atver durvis, lai tas varētu notikt Lietuvā, Viļņā. And my message is called a cultural bridge between Lithuania and Israel. Un mana vēsts ir kulturālais tilts starp Lietuvu un Izraelu. And Jews have lived in the territory of Lithuania more than 700 years. Ebreji Lietuvā ir dzīvojuši ilgāk kā 700 gadus. The communities began to form in the 12th and 13th centuries. 12. un 13. gadsimtā šīs ebreju apmetnes jau sāka veidoties. And in 1388, 1389, Jā, 1388. 1389. gadā Grand Duke Vytautas granted them privileges that guaranteed religious freedom and the right to engage in trade and crafts. Jā, valdnieks Vitautas, viņš nodrošināja viņiem reliģisko brīvību un arī nodarboties ar amatniecību. And I don't think so that Grand Duke Vytautas knows Genesis 12. Un es nezinu, vai Vitautas valdnieks viņš pazina vai lasīja šo 12. nodaļu pirmajā Mūzes grāmatā. But the blessing of Abraham was really poured out upon his ruleship. Bet svētības nolīja pār visu viņa valdīšanu tajā laikā. And then he was a Grand Duke. Lithuania became one of the greatest countries in Europe. Ja, un šī te Lietuvas karaliste kļuva par vienu no ietekmīgākajām Eiropas valstīm. From the Baltic Sea to the Black Sea. Ja, no Baltijas jūras līdz Melnajai jūrai. And over the centuries, Lithuanian Jews, Knows and Litvaks made a significant contribution to Lithuania's economy, science, arts and culture. Un gadsimtiem ilgi Lietuvas ebreji, zināmi kā litvaki, viņi ieguldīja lielu ieguldījumu ekonomikā, zinātnē, kultūrā un mākslā. Vilnius became one of the most important centers of Jewish religious and cultural life in the world and earning the title the Jerusalem of the North. Jā, Viļņa kļuva par ziemeļu Jeruzālemi, kur ļoti daudz ebreju dzīvoja. During the Second World War, approximately 95% of Lithuanian Jewish community was destroyed. Jā, Otrā pasaules kara laikā 95% Lietuvas ebreju sabiedrības tika iznīcināta. That's the highest rate of Jewish loss in all Europe. Un tas ir visaugstākais attiecība visā Eiropā. And what is especially painful is that many of the perpetrators were not Nazi soldiers themselves, but local collaborators from my own nation, Lithuania. Un kas ir īpaši sāpīgi, tad lielākā daļa šo uzbrucēju bija nevis nācistu karavīri, bet vietējie, kas sadarbojās ar nācistu režīmu. And I don't know, did you heard about a flying battalion what was in the World War II in Lithuania? Es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši par šo lidojošo Flying battalion. Vai jūs esat dzirdējuši par lidojošo bataljonu, kas bija formēts Lietuvā? There was about 10-15 Nazi soldiers and 30-40 Lithuanian collaborators. Un tur bija 10 vācu karavīri un 30-40 vietējie, kas sadarbojās. And some Nazi high rank officers said that I don't want to meet them because they are really sadistic.
Un daži augsti stāvoši nacistu virsnieki teica, es negribu ar viņiem satikties, jo viņi ir ļoti sadistiski. And this flying battalion was going through all Lithuania, Belarus, and also Latvia, and killing the Jewish people. Un šis lidojošais bataljons ceļoja caur Lietuvu, arī Latvijā, un iznīcināja ebrejus. And what really touched my heart, that the Oberstein Führer, who was engaged of this battalion, Un šis vadītājs, kura atbildībā, pakļautībā bija šis bataljons, his name was Haman. un viņa vārds bija Hamans. The same name like in the book of Esther. Tieši tas pats vārds, kas ir Esteras grāmatā, And the same spirit. un tas pats gars. And my heart is really, really broken. Then I know that the most of the murderings was done by my own Lithuanians. Un man tas ļoti sāpīgi ir manā sirdī, kad es zinu to, ka lielākā daļa nogalināšanas notika ar lietuviešu rokām. All through independent Lithuania has invested considerable effort in Holocaust remembrance and education. Lai arī Lietuvas neatkarības laikā ir investēti lieli resursi, lai pieminētu šo antisemītismu holokaustu. But antisemitism has not completely disappeared. Tad tomēr antisemītisms pilnībā nav izzudis. And in recent years it has begun to take a new forms. Un iepriekšējos gados tas ir pieņēmis jaunas formas. And one day I asked myself, Un vienu dienu es pats sev jautāju, what can I as a Christian do to foster greater understanding, respect, love and friendship toward the Jewish people in Lithuania? ko es kā kristietis varu darīt, lai audzinātu sevī lielāku izprašanu un mīlestību un draudzību uz ebrejiem Lietuvā. And I found an answer in culture. Un es atradu atbildi kultūrā. Music and arts have a unique power to bring people together, break down stereotypes, and create a dialogue where words alone are often not enough. Jā, un es sapratu, ka kultūra, mūzika un māksla ir tā, kas var savest cilvēkus kopā un salauzt šos stereotipus. That's why we began organizing Jewish music concerts, Holocaust remembrance projects. Un tāpēc mēs iesākām organizēt ebreju mūzikas projektus un holokaustu piemiņa pasākumus. And eventually founded the Vilnius Shalom Festival, an international festival of Jewish music and culture whose mission is to build cultural bridges between Lithuania, Israel, and the wider world. Jā, un mēs esam nodibinājuši šo Viļņus Šalom festivālu, kas ir starptautisks festivāls, un viņš pārstāv ebreju mūziku un kultūru. Since 2021, our organization main activities has been Holocaust remembrance projects. Un no 21. gada mūsu viena no galvenajiem projektiem ir holokausta atceres projekts. In collaboration with composer Jevaras Jasinskis, we created the musical project Symphony from Jerusalem of the North. Un kopā ar komponistu Jevaras Jasinskis mēs izveidojām projektu Simfonija no Ziemeļu Jeruzālemes, Where 4 different tune shofars playing together with symphonic orchestra. kura 4 dažādu toņu šofāri spēlē kopā ar simfonisko orķestri. The event premiered in the courtyard of the Presidential Palace of the Republic of Lithuania. Un šī festivāla pirmā atskaņojums bija prezidenta pilī. And became a significant highlight of the commemoration of the 8th anniversary of the Holocaust. Un šis notikums notika 80. Holokausta piemiņas dienā. Over a 2-year period, this musical project toured numerous cities across Lithuania. 2 gadu laikā šis muzikālais projekts ir bijis dažādās Lietuvas pilsētās.
bringing together the St. Christopher Chamber Orchestra and distinguished artists from Lithuania and Israel. Savedot kopā Svētā Kristofera orķestri un atzītus mūziķus no Lietuvas un Izraēlas. Its international highlight became on May 18, 2023. Un starptautiskā atziņa nāca 18. maijā 23. gadā. On the eve of Jerusalem Day. Jeruzālemes dienas vakarā. Then Symphony from Jerusalem of the North was performed at Jerusalem Theatre. Kad šīs Ziemeļu Jeruzālemes simfonija tika atskaņota Jeruzālemes teātrī. By the Jerusalem Symphony Orchestra together with distinguished artists from Lithuania and Israel. Kur to atskaņo Jeruzālemes simfoniskais orķestris ar mūziķiem no Lietuvas un Izraēlas. And that was a part of 75th Israeli Independence Day events. Jā. Un tā bija daļa no Izraēlas valsts 75. gadadienas svinībām. Later the same year, to commemorate the 80th anniversary of the liquidation of the Vilnius ghetto, Un vēlāk tajā gadā, kad mēs atzīmējām 80. gadadienu, kad tika likvidēts Viļņus geto, the dance and music performance Dance Symphony from Jerusalem of the North, based on the same musical work, premiered. Tika pirmoreiz atskaņots šīs dēļa, kas radās no šīs Ziemeļu simfonijas. Our projects aim to combat modern forms of anti-Semitism through music and art. Mūsu projekti ir mērķēti, lai cīnītos ar moderno antisemītisma izpausmēm. But what happened on October 7, 2023, after Hamas' brutal attack against Israel, Bet kas notika 23. gada 7. oktobrī pēc Hamas šī ļaunā uzbrukuma? was beyond anything we could have imagined. Tas bija pāri par to, ko mēs pat varam iedomāties. The following global rise of anti-Semitism was alarming, and we realized it had to be confronted. Un šī te vispasaules antisemītisma celšanās bija tādos lielos toņos, un mēs sapratām, ka mums tam ir jāstājas pretī. Our tools were truth, music, and art. Un mūsu ieroči bija patiesība, māksla un mūzika. Like-minded people gathered around us, which led to the idea of a Jewish music and culture festival. Un tas mūs noveda pie šīs idejas par ebreju mūzikas un kultūras festivālu. On May 14, 2024, Israel's Independence Day, we opened the first Shalom Culture and Music Festival. 24. gada 14. maijā Izraēla neatkarības dienā mēs atvērām šo Shalom kultūra un mūzikas festivāls. Lasting 5 months with 12 concerts in 7 Lithuanian cities and towns, featuring performance from Lithuania, Ukraine and Israel. Un tas bija 5 mēnešu garumā 12 koncerti 7 Lietuvas pilsētās, kur pārstāvēja Lietuvu, Ukrainu un Izraēlu. In 2025, we held the festival exclusively in Vilnius. 25. gadā mēs noturējām festivālu, kas notika īpaši Viļņā. Shortened its name to the Vilnius Shalom Festival. Un tas bija Viļņu Shalom festivāls. And featured classical, klezmer and jazz musicians from Lithuania, Ukraine, Germany, Israel and the United States. Un tur bija muzikanti no Lietuvas, Ukrainas, Vācijas un ASV, Izraēlas arī. We opened the festival on the eve of Rosh Hashanah with a shofar march, gathering around 300 participants from over 10 countries. Mēs atvērām šo festivālu šajā Rosh Hashanah vakarā ar šofāru maršu, kur kopā bija 300 dalībnieki no 10 valstīm. And that was really marvelous event when we were marching and blowing shofars in the streets of Vilnius. Un tas bija tiešām ļoti brīnišķīgs pasākums, kur mēs soļojām un pūtām šofārus Viļņā. And going with the national flags of the countries represented. Un mēs nesām šos nacionālos karogus tām tautām, kas tur piedalījās.
And we had amazing concert at the Town Hall Square where people enjoyed Jewish dances and traditional Rosh Hashanah foods. Un šajā laukumā, pils laukumā mums cilvēki bija uz atklātu koncertu un piedalījās tradicionālā Rosh Hashanah mīlestā. The festival concerts were held during the Jewish autumn holidays. Jā, festivāla koncertu, kurus mēs noturējām ebreju rudens svētkos, allowing us to educate the public and introduce the traditions of Rosh Hashanah, Yom Kippur and Sukkot. Šie koncerti mums ļauj mācīt cilvēkiem par svētkiem Rosh Hashanah, Yom Kippur un Sukkot. Through special concerts, we honored the day of genocide of Lithuanian Jews and remembered the victims of October 7th. Un caur šiem koncertiem mēs pagodinām vai atceramies šo genocīda dienu un atceramies tos, kas cieta 7. oktobrī. Since 2024, we have organized an annual concert at Kaunas railway station to mark the European Days of Jewish Culture. No 24. gada mēs organizējam ikgadējus koncertus Kaunas dzelzceļa stacijā, lai pieminētu Eiropas ebreju kultūras dienas. And actually famous Lithuanian Jewish tenor Rafailas Karpis, who performed on the first time when we had that concert, Un ļoti slavens ebreju tenors, viņš pirmais uzstājās šajā pirmajā no koncertiem. he said that's amazing that we have a concert like a Yerushalayim Shel Zehav sounds in the railway station, where it can happen in Europe. Jā, un viņš teica pārsteidzoši, kā skan šīs ebreju dziesmas šajā dzelzceļa stacijā, kas var atmodināt visu Eiropu. And over the past 5 years, our public institution has organized more than 50 Holocaust remembrance and Jewish culture events in 17 Lithuanian cities and towns, attended by over 15,000 people. Pēdējo 5 gadā mūsu šī publiskā organizācija ir noturējusi 50 holokaustu piemiņas pasākumus 17 Lietuvas pilsētās, kurus apmeklē 15,000 cilvēku. 6 Jewish culture events produced by our organization were broadcast on the national television. Jā, 6 no mūsu organizētajiem pasākumiem tika translēti nacionālajā televīzijā. And 2 were broadcast by a classical music radio station. Un 2 atskaņoja klasiskās mūzikas radiostacija. The 3rd International Vilnius Shalom Festival opens on the last day of Rosh Hashanah, September 13. Trešais starptautiskais Viļņu Šalom festivāls atvērsies pēdējā Rosh Hashanah dienā, 13. septembrī. And we will have a shofar march, and we have some flyers in English and Russian. Un mums būs šofāra marš, un mums tur ir šie bukleti latviski, tas ir lietuviski un angliski. And we will go from the Hill of the Three Crosses with the protection of police and angels. Jā, un mēs dosimies no 3 krustu kalna, kur mūs aizsargās eņģeļi un policija. And we will come to the Vilnius Town Hall Square, Un mēs iesim uz Viļņas pilsētas centrālo laukumu, where Lithuanian Symphonic Wind Orchestra will give amazing Jewish music concert. un kur Lietuvas simfoniskais orķestris dos pārsteidzošu ebreju mūzikas koncertu. And you are most welcome to come and see that our festival. Jā, laipni lūgti apmeklēt mūsu festivālu. And a special highlight this year will be the festival closing concert honoring the October 7th victims. Jā, un īpaši mēs gribam izcelt koncertu, kas būs, kurš pagodinās 7. oktobra cietušos. And we will have an international jazz ensemble, call it October Jazz Ensemble, just united especially for the festival. Jā, mums būs īpašs ansamblis, kurš ir nosaukts Oktobra džaza ansamblis. And the concert will feature the world premiere of Jazz Symphony for the Bibas family. Un tur tiks prezentēts šis džazs par Bibas ģimeni, A new work by Swiss composer Emanuel Schmidt, un ko ir sarakstījis Šveices komponists Emanuels Šmits, written specially for this concert. kuru viņš ir sarakstījis īpaši šim koncertam.
Also featured will be jazz suite in memory of Martynas Kuzmickas. Un tāpat tur tiks džāza suīta atskaņota, lai pieminētu Martynas Kuzmickas. Dedicated to the memory of the Lithuanian-born police officer who gave his life defending the city of Sderot on October 7, 2023. Kurš ir Lietuvā dzimis un kurš atdeva savu dzīvību par Sderotu pilsētu 7. oktobrī. And our prayer that through music we may honor the past, educate the present, and build a future free from hatred and anti-Semitism. Un mūsu lūkšana ir, lai caur mūziku mēs varētu pagodināt pagātni un mācīt šodienā un veidot rītdienu. Thank you very much.